Saudara, masih terkait perang Iran, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip, saudara, dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal sebagai balasan ke Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan kantor Humas Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan serangan gelombang ke-37 Selasa waktu setempat. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency, melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa dihantam drone Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya bilang serangan sebagai respons atas pemboman depot minyak Iran di Teheran dan Al-Bors. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sementara itu, puing-puing berserakan di dekat lapangan Resalat, Teheran, Iran akibat serangan udara Israel Selasa waktu setempat. Organisasi Kemanusiaan Bulan Sabit Merah menyebut setidaknya 6 orang meninggal akibat serangan ini.